yakuphi. Now nebhongo lokho na 15 years, una 45 years, una 100 years usilisilo kodwa awuphume inhloko kukaKristu kuwe. Seyiphi isiqhamo esibonisa inguquko. Bafika izolo bayapha. Sibabona sebenza lena wena undawuni. Into manje icacise. Uma kuthetha ngedeliverance, asithethe kuphela ngenyoka. Asithethe kuphela ngezinto zokugqwirha, kodwa sithetha ngezinto ezibambile impilo yakho. Noba njengoba uphangela izinto ezidla imali yakho, njengoba uphangela into ezidla insebenzo yakho, njengoba uphangela, njengoba ukhona intombi ephila eyintombi into, kodwa ungakwazi ukufumana umtshado, udinga ideliverance. Njengoba ungakwazi ukuphila ubungcwele, udinga ideliverance. Waba deliverance uThixo uSirayeli eEgypt. Waqala ukubekela izandla, waqala wadila nejele, waqala wadiliza ijele. Waqala wadila noFaro ukuze aqala bafunde lo basetabele lo deliver bona. Then phambi ngoba wena ufumana izinto zakho, kufuneka uqale udilize into lonke. Musala uqanga bakuthiwa kuzohamba ikonzo deliverance nebaleke. Bawuzaqhubeka kube lihlwempu, ube lihlwempu kumoya, ube lihlwempu kwizinto zenyama, ube lihlwempu mfana uyahlabela, ube lihlwempu uhlabelela, ube lihlwempu usumayela, ube lihlwempu uthandaza. Unokumbala wanika izinto zabo bebahlanu okanye bebani. Wathi nansi yakho wasogqiba wahamba unkosikazi wabuya. Wathi nezentoni baveza wathi wena kuniki nazi izintathu kunike ezambili zine kunike yami zimbili. Yathanya hayi wena ngibonile baba unkani uzosiza ngento basebenzanga. Ngayithatha ndayisela emhlabeni nayombelembele umnqondo womntu. Ithi iBhayibheli yohlutshwa yanikwa lo osebenza kakhulu. Wenza ntoni wena njengoba ukhona ekonzweni? Hallelujah. Intoni yenzayo? Hayi ndasikisa ndisematatiele Eastern Cape ndifika apha senevangela samakhaya ngoba ivangela samakhaya lifana naseKapa. Kodwa sidinga ivangela saZulwini, asidingi ivangela seKapa, asidingi ivangela seThekwini, asidingi ivangela se-Eastern Cape, sidinga iZulu. Salve la mia sithandazi.